I ćao ljudi, danas igramo, nije sad bitno za ime igrice, zaboravio sam ime, ali sad ćete vidjeti igricu, znači mnogo je dobra, meni se mnogo sviđa. I evo sad ćemo da počnemo. Next. Ajde, ovo ćemo. Idemo. Vidite, ovdje se možemo da vozimo to ovako i možemo da izbegujemo isto da prolazimo ovdje pored njih pa dobijemo neke poene. Evo vidite, ovo je ako padnete. Evo ja ću da nastavim da pozirat ću. Evo ljudi, ja sam platio da ih nastavio. I ja nastavljam od onog djela gdje sam pao. Evo idemo da smanjimo još malo. Ovo mi je novo. Malo zalagalo. Opa. Jao, nisam mogao brojiti. Idemo još jedno. Još jedno. Ajde, odigrat ćemo još ovu pa još jedno. Idemo. Evo idemo sad više od toga stima ulogu. Ćemo da dostignemo 250, vjerovatno. Evo sad će 250, evo do 250 imamo 251. Evo idemo 251. Zašto puknem tako? Odmah se vraćamo. Evo ljudi, nastavljamo. Kada idemo lijevo desno ekrana, moram skreći, a sad neću. Nije tu laka igrica. Izgleda lako i glupo, ali mnogo je dobro kad igrate malo duže. Vidite, morate da izbjegnete, ako ne izbjegnete, onda se slipate i odletite. Ako ovo je duže vremena u partiji, onda nećemo igrati još jednom. Sada sam morao to da kažem. I evo je zadnja partija. Idemo. Evo ga. Dajte je u brzinu. Evo sad ćemo ga, idemo 150 uskoro. A i sad ovo, koliko ja dugo mogu da izdržim. Uspio sam jedan put 20.000, to mi je maksimum, tako nešto oko 20.000. I dobio sam puno para i sve. Da vi u ovoj igrici na početku imate skuter. Vi ovdje na početku da imate skuter. Majko mi. Na početku imate skuter. I ja sad ću da pokažem. Evo, ovo ste napravili. Na početku imate ovaj mali jadni skuter. Evo vidite. Znači, mnogo je loše. Ja sam ovaj trebao da kupim, ali sam ga preskočio i kupio odmah ovaj. Nije loš, dobar je. Sa njega sam kupio ovaj, koji sam nabuđio baš. I boju sam ustavio. Evo vidite ovdje gore nam sve piše, možete boju da umenjate. Ja neću da ništa menjam. Bio sam bilo dobro ova crvena. Dobro. Evo, nećemo mi ništa tu da diramo. I sad idemo za ovaj motor. Da promenimo boju. Evo idemo nešto tamo crveno. Čekaj da pogodim tamo crveno. Evo ga. Platio. Farbanje. I evo gledajte sad kako izgleda. Vidite kako dobro to. Ovo je jedan mali kratki klip. Dobro nam je.
Nisam još puno pričao. Evo idemo na... Ovo je dobro, eto, to je bilo